Dobar dan, poštovani gledalci. Dobrodošli još jednom na kanal F1 Ring. Nadam se da ste bili zadovoljni sa prvom pričom, uvodom u 2026. godinu. Kao što sam obećao, sada ću vam predstaviti tehničko čudo koje je vladalo između 2014. i 2025. godine, a možemo ga objediniti kao tehničko čudo iz Mercedesove tehničke kuhinje. Ukratko, ajde da kažemo, tri fraze bi mogle da obeleže taj Mercedesov uspeh. Jedna je nemačka reč Grundlichkeit. Drugo, Kinezi su 10 puta prvaci sveta i Mercedesova filozofija right first time, tačno iz prvog puta. Sad da objasnim, znači, prva generacija turbohibridne ere je počela 2014. godine sa neverovatnom dominacijom Mercedesovih motora koji su ostvarili neverovatan uspeh. Mercedes sa svojim fabričkim timom 8 puta bio svetski prvak. Kasnije sa Mercedesovom pogonskom jedinicom McLaren je ostvario još 2 šampionske titule i iz toga je 10 puta su svetski prvaci Kinezi. To ću objasniti malo kasnije. U junu je Sportska međunarodna federacija FIA propisala tehnički pravilnik za 2014. godinu, praktično uvođenje turbohibridne ere. To je početak elektrifikacije automobilizma, jednostavno svet je hteo više praktično uvođenja elektronike, elektropogona, kako u putnička vozila. Naravno, to je pratilo i Formula 1, jer Formula 1 je najbolji, najdublji, najteži oblik svih mogućih tehničkih rješenja koje se kasnije prenose u autoindustriju. Ali da se vratimo na početak 2010. godina. Tu negde početkom 2011. godine Mercedes je zadužio 15 inženjera koji su radili na pripremi turbo motora sa unutrašnjim sagorevanjem i kompletno elektronike, odnosno MGUH, MGUK i elektronske jedinice zajedno sa baterijom. Inače, da uprostim, motor je bio V6 konfiguracije pod uglom od 90 stepeni, kad gledate sa ščela i od pozadi, znači po 3 cilindra, 4 ventila po cilindru, jedan turbopunjač. Propisana zapremina je bila 1600 kubnih centimetara, ne preko toga. I FIA je propisala da maksimalan prečnik klipa bude 80 mm. Formula kako se izračunava zapremina motora, pa došli smo do hoda od 53 mm i to puta 6 cilindra, to daje zapreminu do 1600 kubnih centimetara i jedan turbopunjač. Inače, za konstrukciju motora, posebno trkačkog, ali i za konstrukciju motora za putnička vozila, kamionska vozila, bitna je snaga motora, težina motora, dimenzije, visina težišta, potrošnja, uslovi usisavanja i izduvavanja goriva, vazduha, gubitak snage, izjednačenost maste rotirajućih delova, sposobnost punjenja, da li je turbo prehranjivan, vazdušno prehranjivan, harmonizacija sa vozilom, sistem ubrizgavanja, paljenja i tako dalje. Kao što sam rekao, od 2011. Mercedes je počeo da radi uporedu u svojoj centrali gde prave svoje motore visokih performansi u engleskom gradu Brixportu i naravno u Stuttgartu, odnosno predgrađu Untertürkheim, koji je sedište Mercedesa. V6 turbo motor, inače ima 2 elektromotora, to su MGUH, MGUK, 9 upravljačkih jedinica, čitajte to kompjutera, 5 hladnjaka, voda za motor, intercooler za vazduh pre nabijanja, ulje, menjač i elektronski sistem. Mercedes imao veliku prednost zato što je jedan projekat, znači šasiju i motor, radio pod jednim krovom. Posebno motor, jer je motor jedan od najvažnijih delova svakog trkačkog automobila.
Početkom 2013. godine Mercedesovi stručnjaci, još nisam uspeo da odgonetnem da li je to ideja više stručnjaka, jednog čovjeka je dao ideju da se odvoji turbosistem. Znači, turbopunjač se sastoji iz dve rotirajuće turbine, jedna se pokreće izduvnim gasovima, to je turbina, druga je kompresorski deo gde se usisava vazduh i zahvaljujući tim lopaticama one ubrizgavaju se u cilindarsku glavu i time se ostvaruje enormna snaga i tako dalje i tako dalje. Oni su hteli jednu jedinicu do auto integrišu na sistem koji bi dao prednost u odnosu na ostale konkurente i da to traje nekoliko godina. Protivnici njihovi su bateriju, turbopunjač, elektroopremu nabavljali od drugih dobavljača. Mercedes inače se odlučio veoma riskantno, odavno je poznato da Mercedes svoje klipove pravi sam. Renault ima dobavljača, Ferrari ima dobavljača i tako dalje. I ono što je, na ovoj slici vidite Mercedesovu pogonsku jedinicu, levo vidimo kompletan motor sa unutrašnjim sagorevanjem, narančasti su kablovi visokog napona i desno ova četvrtasta kutija, to je baterija. Ono što sam rekao, Kinezi su 10 puta prvaci sveta, verovali ili ne, te baterije se sklapaju u Kini. Šalju se zatim u Chicago, u direkciju jedne firme koja ih ispituje i onda se šalju u Brixford na upotrebu u trkačkim automobilima. Kao što sam rekao, to je bio izuzetno kompleksan projekat. Na čelu tog projekta je stavao glavni konstruktor motora Andy Cowell. Za motor sa unutrašnjim sagorevanjem bio je zadužen dr. Nigel McKinley. Za sistem turbo punjenja radio je Pierre Godot. John Stanford je radio kompletan sistem za skladištenje električne energije, dok je John Goodman radio na softveru. Oni su napravili jednu izuzetno moćnu pogonsku jedinicu koja je po nekim procenama 2014. u odnosu na druge proizvođače motora, Renault, Ferrari, kasnije se Honda priključila, imala između 50 i 70 konjskih snaga više. Tako da se Mercedes igrao sa konkurentima, nikad, vrlo retko su, što kažu, odvijeli maksimalan pritisak, maksimalnu snagu, štedili su motor i praktično se igrali sa konkurentima. Zahvaljujući tome što su to napravili u svojoj kući, oni su napravili integraciju motora i šasije, je praktično bila još jedna prednost u odnosu na konkurente. Za Mercedes su se odlučili dva sistema hlađenja interkulera, odnosno vazduha pred nabijanja. Prvo hladi voda, zatim vazduh. Konkurentnim timovima je Mercedes isporučivao samo motor koji je hladio interkuler hlađen vazduhom. Sad, šok podatak. Kada su se odlučili za tu konstrukciju, Mercedes je odlučio da sam napravi svoj turbopunjač. Da, dobro ste čuli, sam. Opet Renault, Honda, Ferrari od dobavljača su, naravno specijalizovanih, su naručivali taj turbopunjač. Mercedes odlučio da napravi sam turbopunjač svoj. Šok podatak. Pre nego što su odlučili za konačnu konfiguraciju turbopunjača koji je inače razdvojen, sad vi zamislite firmu koja nema iskustva u tome, koji se usudi da krene u projekat samostalnog pravljenja turbopunjača sa osobenošću kakva je da vi odvojite kompresorski deo od turbine i da to spojite sa jednom osovinom od prilike 30-35 cm minimalne dužine, nikad nisam našao taj podatak, to je neka moja procena na osnovu fotografija, tehničkih crteža i tako dalje. Veoma je bitna i tu izuzetna preciznost u radu. Tu je sad došla Mercedesova, odnosno ona reč nemačka, Grundlichkeit. Inače, da ponovim, ove godine, pre neki dan je bilo tačno 140 godina kako je Mercedes, odnosno Benz, proizveo svoj prvi tricikl. Praktično Mercedes je najstarija fabrika automobila i tako dalje, opstaju 140 godina. Kada su odlučili da naprave taj razdvojeni turbopunjač, prethodno su raznim proračunima, skicama odredili posle 22.000 crteža, ponavljam, 22.000 crteža
raznih dužina, raznih broja lopatica, raznih debljina, raznih uglova su se odlučili za koji sistem će se odlučiti i taj će da prave. Očigledno da je 2014. bio šok za sve ostale proizvođače, jer dominacija je bila neverovatna. Već 2015. godine Helmut Marko i pokojni Niki Lauda, oni su stalno časkali, to je neverovatno bilo prijateljstvo. Niki Lauda se hvalio već 2015. godine. Moji inženjeri uveravaju da minimalno još 2-3 sezone ćemo biti u prednosti zahvaljujući našem turbomotoru. Sad samo da se vratimo na Kineze, 10 puta svetski prvaci. To je firma koja se zove A123. A123, pa dalje još idu neki brojevi, to je hemijska formula iz kojeg se hemijskog procesa dobije električna energija. Verovali ne, ta firma je osnovana 2001. godine, krenuli su dosta dobro u autoindustriji i tako dalje, međutim, verovali ne, 2012. godine su podneli zahtev za bankrot. Onda su se našli investitori, ponovo su je podigli i oni su stali na noge. Inače, Mercedesov baterija ima 191 ćeliju. Kao što sam rekao, baterija se sklapa u Kini, dovodi se u Chicago, sedište firme, iz Chicaga se šalju u Brixford i ugrađuje se u motor. Koliko je sve to kompleksno, na početku hibridne ere ugradnja pogonske jedinice trajala i do 11 časova. Zamene sama baterije trajala do 4 sata. Inače, tada otprilike neka poslednja snaga procene govore da je preko 1070 konjskih snaga Mercedesova pogonska jedinica oslobađala. Od toga je 16% hibridni pogon, 84% je bio motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Znači, tada je važilo pravilo za ovu godinu, to malo drugačije, tada je važilo pravilo 110 kg goriva je bila dozvoljena potrošnja. Neke procene su došao sam do podataka, da je dužina motora otprilike 480 mm, visina je 440 mm, što je izuzetno malo. Praktično, kad bi gledali bolid Formula 1, u visini ramena je poklopac cilindarske glave motora. Prečnik kvačila iznosi 90 mm, njegova visina od poda bolida je oko 90 mm, da. Ono što sam rekao, right first time, tačno iz prvog puta, glavni inženjer za produkciju, Russell Coley, je primenio i uveli su novi sistem obrade, pripreme, konstrukcije, proizvodnje, testiranja motora. Pre hibridne ere, znači pre 2014. godine, Mercedes je imao čak 30% trka kvarova. Posle toga to se drastično smanjilo. Jedna grupa je katalogizirala tehničke probleme i njihove uzroke da bi pronašla zašto jedan ili više slabih tačaka se događaju u kvarovima. Iz toga je nastao matriks od aktivnosti koji treba da spreče nastanak kvarova. Rezultat je bio iznenađujući, uvek je bio uzrok čovek. To je više bio jedan kulturni izazov nego tehnički, rekao je Russell. Tako je nastao proces koji Mercedesu zovu tačno iz prvog puta. Nemojte zaboraviti, Mercedesov tim, onaj deo koji se bavi šasijom i koji se bavi motorom, broje po skoro 1000 ljudi. Znači, kompletan F1 aparat je konkretno u Mercedesu zaposleno skoro 2000 ljudi. To je armija ljudi, to sve treba organizovati i tako dalje. Prednosti motora koji je Mercedes patentirao posebno sa razdvojenim turbopunjačem je bez direktnog prenosa, jer ostali konstruktori su bolid Formula 1, imate motor, ovde je diferencijal, zadnji spoiler, svi su montirali turbopunjače na kraju motora. Pošto je Mercedes to razdvojio, ovde imate kompresorski deo, ovde je turbinski deo, između osovine je ugrađen MGUH koji se nalazi direktno i duboko u V rasporedu motora i praktično utiče na dodatno spuštanje tačke težišta bolida. Prednosti odvajanja kompresorskog dela, on se nalazi napred
nema prenosa toplote od turbine ka kompresoru, uz to nastaje hladniji vazduh sa više snage i manjom potrošnjom. Kraća izduvna grana za bolji odziv motora na gas i tako dalje. Neometani protok vazduha u kompresor mnogo je kraći put od usisne grane u kompresor, pa u jedan interkuler, u drugi kuler da bi došao do motora. To je bolji stepen iskorišćenja za turbinu i kompresor, više snaga, limitirana potrošnja. To sve utiče na bolji odziv gasa, kad vozač da gas, zato što motor generator nalazi se, kao što sam rekao, duboko u V6 konfiguraciji motora, ima manje rotirajuće mase, postavljaju između turbine i kompresora. Znači, iz razloga tajnosti Mercedes je sve komponente pravio svojoj kući, a konkurencija to tražila od dobavljača. Inače, da pomenem, jako je po finom pravilniku brzina turbopunjača dozvoljena do 150.000 obrtaja u minuti. Zbog ograničenja pritiska, odnosno potrošnje goriva, to je Mercedes i ostali svi proizvođači su koristili 115-120.000 obrtaja, eventualno trke na većoj nadmorskoj visini a la Meksiko, išli su na 125.000 obrtaja i tako dalje i tako dalje. Inače, u svojoj toj testiranju sveg tog kompletnog jedinjenja motora sa unutrašnje trgovine šasije, veoma je važna i takozvana, ja to zovem formula VTT. Šta je VTT? To je Virtual Test Track. Vi možete kompletan bolid, bez točkova, znači postavljen na te ispitne stolove, da povežete, znači motor i menjač su spojeni zajedno sa pogonskim osovinama i umesto točkova se stavljaju određeni uređaji i na taj način simulirate vožnju po putu i tako dalje. Evo samo jedan podatak, znači Mercedes je već tada imao virtualni test track. Tek 2022. godine Renault je uspeo da nabavi taj virtualni test track. Inače, kao što sam rekao, Mercedes je radio sa izuzetno preciznim mašinama, CNC mašinama i kod njih je tolerancija 1 mikron, to je hiljaditi deo milimetra. Renault je tu podbacio, o tome jednom drugom prilikom. Jedan Mercedesov čovjek je izjavio, samo firme sa najboljim ispitnim stolovima za motor, kao i za kompletan automobil, imaju mogućnost za optimalne i precizne podatke. Glavni isporučilac za te visoko dinamične stolove je austrijska firma AVL, ili kako bi Nemci rekli AVL. AVL je Anstalt für Verbrennungskraftmaschine, to je austrijska firma koja je sada našla veliku primjenu u svim timovima praktično Formula 1. Red Bull, koji je napravio pre 3-4 godine svoje odeljenje za motore i ove godine debituju zajedno sa Fordom u kooperaciji, oni isto imaju te stolove. Na ovoj fotografiji vidite izgled motora, odnosno izgled cilindarske glave, komore za sagorevanje i predkomore. Inače, moram da napomenem, od starta, znači od 2014. godine, Mercedes je uveo jednu novinu u Formuli 1. Uveli su takvozvanu predkomoru sagorevanja, to je inače karakteristika dizel motora. Da, u konstrukciji turbopunjača Mercedesovo trkačko odeljenje je zatražilo pomoć od Mercedesovih kamiondžija. Oni su im dali prve smernice za dimenzije turbine, broj lopatica, izgradnja, pozicioniranja, tako da su praktično vi morate da objedinite, da izvučete iz jednog motora maksimalnu snagu, a da imate pri tome i štednju goriva. Jer šta vam vredi ako vi prvih 200 km obiđete sve, napravite prednost, onda ostanete bez goriva jer imate 5%, 10% veću potrošnju, a zna se da je ograničen rezervoar i odnosno potrošnju goriva. Znači, Mercedes je prvi to patentirao i oni su 2014. imali predkomoru. 3% goriva se ubrizava u predkomoru pod izuzetno visokim pritiskom, do 500 bara je bilo dozvoljeno, a ostalih 97% ulazi u predkomoru, odnosno komoru, glavnu cilindarskoj glavi.
Samo da napomenem, Ferrari je na velikoj nagradi Kanade 2015. godine uveo predkomoru sagorevanja, Renault takođe na Kanadi, ali 2016. godine, u Singapuru 2016. godine Honda je uvela svoju predkomoru, između ostalog. To bi bilo što se tiče Mercedesove pogonske jedinice. Da, jedan od velikih nedostataka, posebno za navijače, ljubitelje Formula 1, je što je za razliku u odnosu na sezonu 2013. godine smanjena drastično buka bolida Formula 1. 2013. godine ta buka iznosila sa onim V8 atmosferskim motorima 2400 kubnih santimetara 147 decibela. 2014. to je spalo na samo 96 decibela. 2015. godine raznim dodacima, izmenama izduvnog sistema i tako dalje, to je povećao na 100 decibela. U promjenom novih pravila za 2026. dodatno će biti povećana buka. Inače, samo da kažem, granica bola vam je 140 decibela, rock koncert je 150 decibela, start jumbo jeta je 165 decibela. Pucanje bubne opne je na 195 decibela. Toliko o motoru iz 2014. i 2025. godine. Nadam se da sam objasnio šta znači 22.000 i A1, 2, 3. Sad nešto što sam otkrio skoro. Za 2026. već se šuška da Mercedesi ostvaraju neku prednost zahvaljujući njihovom tehničkom rešenju, takođe iz Mercedesove tehničke kuhinje, pošto ove godine, za razliku od prošlog sezona kada je bio stepen kompresije 18:1, ove godine je to uvedeno zbog drugih konkurenata, posebno Audija, Cadillaka koji priprema svoj motor, jer je teško da u prve godine odmah sve ostvarite, da postignete maksimalnu snagu, izdržljivost i tako dalje i tako dalje. Oni su to spustili na 16%. Već se sada šuška da je Mercedes ostvario jedan tehnički detalj, pošto kad se smanji stepen kompresije, to je dovodi između ostalog razlog je zašto je FIA uvela ove godine bio održivo gorivo, koji ima nešto manje gustoće energije i zbog toga između ostalog je smanjena stepen procenta. Mercedes se setio i, ajde kažem, sad je formula po znaci navoda uspeha, već se sada šuška da su Mercedesovi motori, zahvaljujući tom sistemu nešto veće kompresije, formula bi se zvala, ajde da kažemo, austenit. Austenit je vrsta čelika. Da, dobro ste čuli. Kako da vam kažem? Da bi došli do tih stvari, Mercedes je osmislio rešenje, imate cilindarsku glavu, imate klip unutra, imate radilicu i određeni prostor u kompresionom prostoru gde se vrši kompresija motora kada klip dođe u gornju mrtvu tačku. Mercedes se setio da upotrebom austenita, austenit je čelik, jedna vrsta nagrđajućeg čelika poznata po izvrsnoj otpornosti na koroziju, visokoj duktilnosti i na nemagnetisanim svojstvima. Inače, duktilnost je svojstvo materijala, najčešće metala, da se pod uticajem spoljašnjeg naprezanja plastično deformiše, spoljašnje naprezanje, to je temperatura i tako dalje, plastično deformiše, odnosno rasteže i oblikuje bez pucanja i loma. Definicija, sposobnost materijala da izdrži značajnu deformaciju i izduženje pre nego što nastupi lom. Šta to znači? Pri izradi radilice, pri izradi klipnjače, klipnjača inače veza klip, klipnjača ide na kolenasto vratilo ili radilicu. Izradom klipnjače od austenita Mercedes je ostvario da u toku vožnje, pri opterećenjima i pri povećanoj temperaturi, klipnjača se malo razvuče i na taj način utiče da se klip motora pomeri još više
i na taj način sa 16 oni su dostigli, kako se procenjuje, na 18% stepena kompresije. I još jedna stvar, mnogi sada pričaju, ok, imate 16%, vi ste ostvarili 18%. Zahvaljujući samo tom triku, nemoguće je dostići 18, možda 17 i koji procenat stepen kompresije. Poslednjih nekoliko nedelja se pominje da je Mercedes između predkomore i glavne komore u cilindarskoj glavi sproveo jedan tajni kanal koji, zahvaljujući promeni toplote, se otvara, zatvara i on kad je zatvoren praktično povećava stepen kompresije. To su sve neke teorije, ali sam hteo da vam kažem da je ovim trikom Mercedes ostvario 10 do 15 konjskih snaga, što se sada procenjuje, i da to donosi nekoliko desetinki po krugu bolje vreme u odnosu na konkurenciju. Naravno, Audi, Ferrari i Honda su uložili protest, međutim, morate shvatiti, svaki tim Formule 1 u svim oblastima ima nekoliko tehničara, inženjera koji rade samo na pronalaženju rupa u pravilnicima. I kada oni naprave neki tehnički deo, neki sklop, pozovu fine stručnjake, ovi to ispitaju u nekim normalnim uslovima. Ovde se radi, FIA je ispitivala snagu motora na opitnom stolu bez upotrebe preteranog opterećenja, pri normalnoj temperaturi vazduha, normalnom pritisku itd. Na samoj trci motor dolazi na veća naprezanja i tu se dešavaju raznorazne tehničke, hemijske stvari, zahvaljujući austenit čeliku, dolazi do izražaja taj tehnički trik koji je Mercedes ove godine sproveo. Šuška se da i Red Bull zna za to, nije ni čudo, jer je u Red Bull došlo oko 200-250 tehničara, inženjera i Mercedesove trkačke kuhinje. Pitanje je samo, još zvanično nije potvrđeno da će Red Bull već na početku, na prvoj trci, startovati sa tom prednošću koju Mercedes ostvario. Inače, na nedavnom sastanku sa FIA-om, FIA je dala zeleno svetlo, znači Mercedes može da startuje ovu sezonu sa ovogodišnjom specifikacijom motora. Nadam se da ste bili malo zadovoljni, izvinjavam se za neke sitne propuste, još se uhodavam, što kažu, zagrevam se bez austenita. Do nekog sledećeg slušanja, gledanja, ostanite uz F1 Ring. Ja vas pozdravljam, moje ime je Miroslav Miki Despotović, nadam se da ste uživali, uživajte, još malo manje od mesec dana počinje Formula 1 2026. Doviđenja, vozite pažljivo, nemojte piti i nemojte koristiti mobilni telefon dok ste za volanom.